yeda so Manchester United na de tie nie onim se de mpanimfo ahye se efren na kosi efiada epay na Glazer family no eche se ye bonu donkomi Manchester United ne ye ton anesa na ene opani ba kwa wasan ayi ne ti eye Qatar okọ Qatar pa Sheikh Qatar eye pani bia otumi se yesi sika de omo obi pa eno adame de betu dwa ema se ewiase nyina no owura ono ene ye ka omo wo sika pa otosumie no ono eyi ne ti ene nso no okọ Qatar empanifo nso eyi omo ti se omo so ehwe nim se ometime akofa Manchester United eye boboko no nim se eye 4 billion ene sika eye Glazer family no omo de ato so eche friend na kosi efiada na se yenwie ya na fe omo so ehun se dia eno so ebesi fa konti we eye nkoma eno so apie mo ewo eye Manchester United boboko aye bo no donko me no asia sabre me de eno so me de age out